Usamla Lut Kevin Lingdo Sangriang Khatsan Senam Karta Namau Kerwan Ula Korea Kata Maksiar Hakalumpung Yakob Nya Cycle Shalom Shatem 21st National Mountain Bike Championship Arhajar Arpusan Kabala Long Ha Moni Hills Hajala Haryana Nadu Arpupra Tarik Hadu Laipuwe Tarik Leber Arhajar Arpusan U Kevin Ula Khor Artiliki Tak Maksiar Hakajing Yakob Cross Country Time Trial Bad Haka Cross Country Olympic Kadba usamla meban ay boklang suyam ulakhor yakata kamarupa. Hakani kalumpung yakob nya cycle ka Meghalaya Cycling Association kalapha khat saungut ki samla shinrang bat kanthei baneshim banta. Handre na preng kini ki khat saungut lakhor takma tangkini ki samla lut. Kadba khat arngut ki wepan ki ba amsham layo yakata kama kilapan I perthaya la kisap ipong bat yakijing tibet nya cycle jongki. Hakashi tarik yayong kinong yalam ka Meghalaya Cycling Association kila priang burom ya kini kisamla kibalawan paying ha Interstate Bus Terminus ISBT Mauyong Rim balalam khamat ba Lening S Bare President Meghalaya Cycling Association. Yo elakaya ka National 21st National Championship trong cycling. Ot kunjuri ai kule ka Mokrat District Cycling Association ba kadai ka Mokrat hi ba layalam yang lingba kane ka jeng kai sport joki cycling. Te tangke kini ai kule ya kini atlet association dan ki atlet jeng kai ka we kadai ka XT ka cross country time trial bat ka we ka XCO cross country Olympic kita te ngatrai ngam bat yo spekre nomor ba terang dei ka kategori ka baret rai try kisnaman 1 ladang nang trash tom ada ladang adang nang kiu susu nang select try ngan oleh internasional ba nandu khlai snap te gong isu kwa ban nya kai si parang to ban nya let kai nya kai ndrei ya kundu ya ki ki profesional ba nya skill ai nang ta ki alam ti ni banyak skill dalam syaki no competition nang ta la position tong mong ka jeng alam ki jong nomor kurat mat seprang Will Bonson Gol Botson wait nomor jong ka MDC mur pidon interest kin man lekai kene ka cycling ada interest pa man lekai kanong na po Meghalaya bro khat ke ya lichimanta stage po Haryana arngot ngamorway na ka youth category under 14 na ka sub junior under 16 tangway hi laingot na ka junior under 18 but arngot na ka under 33 but way na ka elite above 33 kanthai kanong we kanthai tangway ayo medal tanga bat meban balak kai edge kita nadu songut dena penang songut na penang juki yo tangway dena kategori jungi nang mangamal way ini de yo gold medal silver yo silver kawai silver pangale chitei ya ngape je kawai ki professional riders di top athletes ianya cycle ba da ki khat lak
ar ni pala kantai ndrei tangai marwei ba mo nya cycle ba silang nadu la sia ba ngala asal na kiwek snow road lada ki mo la ki la kaya kan national championship big a lai ya yo ki cycle ki ba san lak ki kayo sponsor ndrei trai tanga marwei ba dang sa petang ni pedang nya du cycle ba tatu tiap pidan kam ne manyo kam kita ki cycle cycle ki bakham ram ki bang bakila per kompet ki bana ba ngadang kampai ke cycle ndrei kan nomor paling ba kata ka cycle ka mo ka nyarap subon nyanyi ki atlet pan oke man yo hi ka nyarap na ka MCA Meghalaya Cycling Association ba naka pilot by one Kemudian naga sokar fikir dia jing rapi. ya Ki kam sok shabar ne. track te ka khame bagi ka boiro number bangi te beton mo professional coach ban hai kai sa boiro ka kham subon stay nomor ba stay ro kilaya bun di mo ki professional ban sna ka track nang tai ki wei ki rider ki don ki professional coach man ye kai ki te hati ti la kam nang bhaban nya kam subon coach but kawai ro ako ban ang wa last time ako ban ai fresh bun yu Sri CM manrat sangma mulai arab yang apan punyo ya ketika cycle kadai na kacing arab yung ukun rat hi bang yo ketika cycle ba silak tam ta lam kacing arab tu ude try re bang yo tengah try kapor ni kum creation ni la juya keren ni buat jaga Meghalaya State Olympic Association ke government tu naru ke bang idon kamtam kum ini ke sport jong ini kadai bani kong kadai ki equipments te kumba ong Kevin fly so mene be ong ba kani ke cycle be yo amentaru dai ke ba UI UCM mo last year dari tagador silak de ke ba tagi atlet ki banyak cycle site sipo bani ya compete ni national level le ki professional cycle nyolak prala te kata kadai ke we ke bangi na kalian ka association de kerpat na ke jing yarap government tin ai ngi equipments an ka ar kadai coaching kumbang ong baru kiyo professional coaching dari kini imdan ni coach ini prakana kuni kuntai tengkat kabangi na ka association ngidan pisah ni sukat coach na po Manipur ni tay unwan imla ban sponsor uru bonski hinre tang khendet sngi lese tang arlai sngi banwan man ai coaching ni kini batai namar kumbang itip iya ka sports haka e gaba kum ka cycle kani ka tai de katon kam bhaga ka sport science bagi ong mde atang ka strength tipiton ki technique ang piton kam ki equipments ke nakaling jongi ka association ke kata bangi kwa ka de kata an kumbang ala jubatai ba ka MTB de ke bangi don kam ni don kam kita ki stadium gini kita ingi hangno ki kena jongi ki la ban practice kalong fit ya ka met ka pat jongi no bangi de gire ulum den re padang yo ajing rap kalian ki equipments yo ajing rap kalian coaching kata kala de ka kalat ka balik se kini ki atlet jongi khamtam Kevin pila ban i ba mde tang monong national level un job ni kibil ti yu ba un poi hapo ka Asian Games kibil ti yu un poi wat haka Olympic ru karta kadang sya mentau nang sudah khatan snem nata kadang sya ba tengah kerpat na kalian jongi na kalian sorka mo try bakin pet dem yang tang hitai lain jongi sya